Hey, yo, всем огромный привет, друзья, с вами Джейми Никулов. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Думаю, вы уже догадываетесь, о чем это видео. Да, друзья, я сейчас в данный момент готовлюсь к экзаменам. Так, в целом, готовность у нас на данный момент, не сказал бы, что прям вау, но положительно. Знаете, до этого я много раз пытался снимать видеовлоги, но в этот раз решился я твердо. Думаю, вы мне в этом поможете и поддержите. А сейчас, на данный момент, я вам покажу отрывок из уроков. Скрипка, виолин, pianolarçısan bilesiniz. Dağı dalışın naraklar bilmem söz jatta. Bırak barabandık durumdaydı. Sözlerle şunçalık angliski sözlerdi жақсы görüşüp, şular tangalasın. Şunu sözlerine qarab. Usan gelgen buған. Usan Zant gelgen. Usan bolsa tartırsan, pap soğuk. Ana şolar gelет. Спено. Спено. Иджа. Иджа именно. Вот көргөнүңүздөр азыр биз даярданып. Сабакка даярдандык. Буюрса Кеданро нере касıyor. Kedinin nereye kasıyor деген. Достор, biz уже видеоблогубузду баштадык. Жақсы. Бул видеоблогубузда тартылбай калды, бирок акырына келгенде эсиме келип кетти, бирок азыр мен силерди баарыңарды менен окугандар менен тааныштырам. Берип турган. Бул бизде Нияз ака. Жана ошондой эле Берна Россия. Прекрасная дама наша. Бул Асылзат эже. Буюрса баарыңарга ийгилик каалайм. Монтаждап, буюрса Кореяга барганыбыздан кийин көрөбүз. Ошата көрүшүңүз. Ооба. Бул жигит азыр машинасы азыр таяра. Буюрса кандай машинага алмаштырасың барып келгенден кийин? Барып келгенден кийин бе? Жашоо көрсөтөт эми. Жашоо көрсөтөт. Айлыкка карап машина өткөртөбүз. Неме? Мөлгүп чамоло чусеё десең болду. Короче, 20-дан 10 туура болуптур. Илкине түшүндүң, бирок эме кыла албагайдың да. Ооба. Эмне жөнүндө болуп турам. Бирок эме жакшы эле болот, фотосы. 필요. 다시 들으십시오. 필요. Айлык, Лекси, Өмүрбекши. Асылзатчи 하고 Өмүрбекши 하고. Короче, мен 지금 옷이 같이 가요. Короче, эмоция, как сказать, нормально. Не скажу, что прям волнуюсь, но чыдаса болот. Эртең барганда көрөбүз да туурабы. Өмүрбекши. Пару слов туда-сюда сделай. Спасибо, дал. Эгер жандырып коем сүйлөбөйм. Короче, извиняюсь за качество, но азыркы учурда биз Ошко уже давным-давно келмедик. Мен жанымда Асылзат эже, аркада Өскөн ака жана Өмүрбек. Короче, буюрса эртеңкиге экзаменге кире тургандар чогуу кетип атабыз. Даярдыктар машина, бирок сыртта жамгыр жаап атат окшойт эле, жамгыр да башталды. Кыскасы, бирок биздин настроениябызга ал нерсе тоскоолдук болбойт да. Так что экзаменде көрүшөбүз. Алгам? Ну, içinde. Вроде норма пока.
Короче, dostlar, kecha charchaganman, video tartmay olgan ekan. Meni kecha kelishimdan o Adlet degan do'stim kutib oldi. Krasavchik yigit. Dwayne Johnson'dan egizi desek bo'ladi. Так, hozir bizda soat 8dan 4 o'tibdir. Так, качество что-то не очень болталдayım da. Archa bo'lish kerak ekan. Kechirasiz. Yedim saat o'tib bo'lgan. Tak, do'stlar, bizda 8dan 4 o'tdi. Biz hozirgi uchurda ekzamenga yo'l oladigan uchur bo'ladi. Adlet do'stim, пару слов туда-сюда сделай. Нормально завтра экзамен. Да, buyursa ekzamenga nastroylar o'ta mощный. Hozir ekzamen kirib chiqqandan keyin yaxshi xabarlar bilan birga xabarlashaylik. Anda ekzamenda jolqancha. Вот, короче, достор, biz уже местоga жетип keldik. Sizlarga men ko'rsatib turgan yigit bu Ömürbek. Как выспалась? Мощный. Как спалось, ты не выспалась, ты? Экзаменге мощный dayanık var. Bakalım eteriz. İnşallah. Bu жерде de негізі адам hazır. Bilmiyorum, benim de oyunca вроде нормальный адамдар var. Не скажу, что много, не скажу, что мало. Посередине. Короче, hazır girelim, görüyoruz. Kanda вот durursa ötөбүз деген ишеничтермен келдик. Короче, тугандар, эмоция просто переполняет меня, потому что азыр Ömürbek, men экзамен тапшырып чыктык. Өтө сонундан келди болду. Мощный өттік. Буюрса, менин эле видеоблогум ишке ашып турган болот. Короче, эми экинчи турга даярданып атабыз. Ошондо сен канча бал алып калдың? 120. 60. 120 болот да 5 тен. Ошондо канча алып калдың? 60 da 5ке көчтүм. Жоқ, hazır görüyoruz da hazır. В целом, короче, өттүк достор. Асылзат эже, Оу, өткөнүңүз менен куттуктайм. рахмат. Буюрса, Кореяларда сонун иштерди жүргүзүп ийгиликтерге жетишиңиз. Siz үшін Ömürbek өткөндөрдүн баарына кубанып атабыз. Ооба, мында кая ишенбей атам өткөнүнө. Ооба. Барына. Алай биз. Короче, биздин немелер да, жигиттер да. Короче, өттүк. Эң башкысы. Буюрса, Корея күт бизди дейби. Mosto ayakta. 자. Так, birinchi жолу nimaga keldik? Bunday Ostin son местоларының birine keldik, конечно. Biraz шумный болушу мүмкүн. За это извиняюсь, конечно. Пока микрофон алакмын. Когда петличка калгандан кийин со звуком все будет в порядке. Так что барыңарды лайк жана башка комментарий калтырышыңарды каалайт элем. Ошондой эле азыркы учурда Оштун өнүгүп аткан дагы жакшы жактарын эске ала турган болсок, мына мындай лифттер иштеп баштаптыр. В целом өтө сонун кереметтүү жерлердин бирине айланып атат Ош шаары.
lift menен bizge bolбойт ne? Mına kulaklandırууну көрсөңүздөр болот. Видео байкоо жүргүзүлөт. Dostlar, короче, сапар карыды. Экзаменди ийгиликтүү тапшырып өтүп алдык. Кудайга чексиз шүгүр. Эми экинчи турга даярданабыз. Экинчи турда дагы даярдангандарыбыз жөнүндө видео тартып киргиземин. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Азыр автовокзалда шериктерибиз келиш керек, ошолорду күтүп турам. Азыр келсе жолго аттанабыз.